Kedisaletse thure ya dilemo di 49 o ile a betwa ka makgetlo a mararo ke banna ba fapaneng, mme lekgetlo la pele a betwa o ne a le dilemo di 7. No yana nna ke na le go kwata, especially a itla mo 1 December ke a kwata gore kana no yana nka ba ke sa go lighta dikere se nka ba ke sa lighta dikere se because of an ke sa kwetelwa, so ke tenwa ke na le HIV yana ile go kwetelwa. Thure o re go betwa o tshwana hantle le go shwellwa. Mare go ya ka nna go kwetela ga se se monate because se bolaya mo se go bolaya mo teng se tsaya seriti sa gago. Ha jwale mosadi enwa o sebedisa bohloko ba hae ho hlokomedisa batho ba bang ka sena. Ha di results di boa ke ha bantha ba re ke na le AIDS, so kana kwa teng ha ke itse AIDS keng. That's why bile ke ne ke lekile le go batla go ipola makgetlo a le 7 because ke ne ke sa itse gore AIDS keng, and ke ne ke sa kera counseling kana kwa teng. Lao le jwalo ngaka ya mahloko a kelello ya Kimberely e re ho fola bothateng ba peto ha wa lokela ho potlakiswa. It's a long and painful recovery process. It's not easy. And I think, as is the case with all trauma, one has to be patient with oneself. One has to be gentle with oneself. Take one day at a time. Thure o kgothaleditse mahlatsipa a mang a peto hore a se ke a inehela bophelong.